Mayad nga adlaw, probinsya kang Antique para sa aton news break. Governor Kajao suportado ang Fire Prevention Month. Ang bulan kang Marso ginakabig nga Fire Prevention Month kung sa diin ginasaulog ang kampanya kang gobyerno pamaagi sa BFP nga mangin alerto agud malikawan ang posible nga pagtuhaw kang kalamidad nga tugro kang mainit nga tiyempo. Sa pahayag kang gobernadora sa sangka-interview sa Governors and PIOR sa Brigada News FM, ana ginapangabay ang mga Antikenyo nga mag-andam gid kag mag-alerto sa posible nga epekto nga halit kang mainit nga panahon. Tungod man sa El Nino nga naeksperyensyahan kang aton probinsya ang posible nga grass fire insidente magatabo. Gani dapat siya bantayan kag maguligmat ilabiran gid sa kabukidan nga parte kang probinsya. Anget sa nga lihok ang gobyerno probinsyal sa pagpanguna ni Governor Kajao nagtugro kang sarakyan sa BFP Antique para sa anda epektibo kag madasig nga pagresponde sa tiyempo kang emeryensya. San Pedro National High School nagselebrar kang ika-55th Foundation Anniversary. Sa pagselebrar kang 55th Foundation Anniversary kang San Pedro National High School nga may tema Love and Resiliency Deepens 55th and Beyond. Ang andang dinapit nga bisita amo si Governor Rodora J. Kajao. Dugang pa gintuman man ni Governor Kajao ang pagpauswag kag pagtugro kang mga oportunidad ilabiran gid sa tanan nga mga estudyante nga maka-access kang edukasyon kag mga oportunidad sa pagtuon. Sa bugos na nga termino bilang gobernadora kang probinsya, kinapatuman naman nga ang iban nga mga programa kag ang mga inisyatibo nga nagapasiguro kang pag-uswag kang kalidad nga edukasyon sa probinsya. Nagpasalamat man si Governor Kajao sa mga maestra kag sa mga ginikanan sa pagsuporta kag pagbulig sa andang mga kabataan agud matugruan kang mayad nga edukasyon kag mayad nga pagpangabuhi sa probinsya kang Antique. Para sa Antique News Break, Manuela P. Samulde, PIO Antique.